Ćao. Ova cifra ovdje. Ja ću to onda s računom samo plaju, to je 50. U glavi. Da vidim šta kaže sveće. Ali pre toga. Generalnu energiju iz generalne energije i broja koji imam izvući ću i temu. Teret. Aspehara ponuda, izvinjenje za neki vas. Ok, imam temu. Šta je to što vam ide u susret? Samo sekund. Šta je to što vam ide u susret? A vi to ne predosjećate. Pa recimo iznenađenje. Da li vam pomoglo neko iznenađenje? One voljne muške energije. Jedna se borica ale i Erštaj, a druga nosi ale i Erštaj. Znači, jedna je na kraju ciklusa, druga je u borbi. Ovo je borba sa konkurencijom. A ova druga energija, muška, je u teretu sa konkurencijom. Znači na teret kada je u pitanju konkurencija su na njegovom teretu. I ovdje imamo broj 10. Ovdje imamo 0,1 i završetak tog tereta. Znači ovaj teret se otpusti. Ako je ovo u pitanju vaša energija, ovaj teret se odlaže. Ovo su neke stvari koje su trebali da se odrade, ali nisu. Neki poduhvati, neki planovi koji su bili planovi razmišljanja u vezi situacije, neke situacije daleko vezane sa vama ili na profesionalnom nivou. Ovdje imamo dve različite energije. Jedna se bori za poziciju, a druga je na nekoj svojoj poziciji ko nosi teret. Ono što vam ide u susret je istina. Za ovu istinu treba hrabrost. Jer ovo je jedna vrsta pobjede. Ovo je završetak. Jer poslije tih deset štapa nema je danost, nego je početak. Vatrena energija savladana. Prelazi se na vazdušnu. Znači tu mogu biti uključeni svi vazdušni znaci i poznaci
neki stvari planete. I ovdje univerzum je tako ova ruka mač sa krunom izbija iz ovog. To univerzum daje čistinu, po zasluzi, po teretu, obračunato, po težini tereta koji je nošen i koliko je nošen. I on univerzum i hrabrost zbog istrajnosti i strpljenja. I univerzum ovdje daje jednu čistinu, jednu novu energiju u vama, gdje će mnogo stvari izaći na vidjelo. Karta triumfa. Za što god se radi, ovdje triumfujete. Ali tema je šta vam to ide u susret. Pa ide vam u susret razbistravanje, raščišćavanje. Jer on ide 10 štapa koji imamo završetak jednog ciklusa i teret. Smatram da vaša energija, vaša osoba ili vi imali ste puno što za reći vašoj osobi, ali ste odlagali, eskivirali, nesad, nesigurnost, isto imam mi. I negdje se taj teret nagomilao i ostalo je iznad samopouzdanja. Znači, energija tereta koje nadjačala samopouzdanje izdominirala, jer vera nije dovoljno uključena u ovo. Sve što je bilo potrebno je molim te Bože, molim vas anđeli, molim vas svega tvojstva, pomozite za ovo, za ovo i za ovo. Jer kako bi inače mogli da verujete ako kroz dela ne otkrivate to. Znači mora biti delo da bi se poznalo nešto. Energije vaše osobe ili vas ovdje mogu muške energije, što može označavati i vašu mušku energiju i vaša borbena energija, gdje ste imali i neki uspjeh na nekom polju, nedavno ili davno, kako god. Dolazite u toj situaciji da branite svoje stečeno iskustvo i svoje odluke i univerzum jednostavno testira. Jer energija teži ka višoj frekvenciji i otud je ta borba, ta hrabrost za odbranu svojih stavova, odluka, domova, međe
međuljudskih odnosa. Sve što sputava energiji da živi svoj mir na svoj način. Ovdje univerzum donosi trijumf i čistinu. Ono što vam ide u susret, to je istina. Šta se zbilo, kako se zbilo, od čega se zbilo. Ali pobjeda, kristalno jasno. Ovo je vazdušna energija, znak, poznak, svi znaci poznaci. Čuo sam da posle 40, to jest čitao sam posle 40, bitnije podznak nego znak. Tako da po meni su podjednako bitni. Ne mora rezonati, u principu ne mora ni tumačenje rezonati. Ko se kako pronaći. Nemojte da živjeti, uzmite stvar, kako se kaže, uzmite stvari koje će vam koristiti, što je naravno će muška energija, vaš osud ili vas, gdje se trenutno bore sa nagonima, također i potiskivanje emocije. Znači, ovdje energija ima i potiskivanje i ima i toga da potiskivanje donosi dosta tereta. I smatram da je i generalna energija dosta teška, dosta naporna. Kao da se Merkur negdje zaglavio na putu. Zapio se negdje u kafanuče i nema nameru da razguli. Tako da svakako energija u 9, svakako je iznenađenje kojim ide u susret. Je ta istina koju ili kojoj se ni ne nadate. Neki glas. Ja neću dirati ništa posle ovog noća, ali uzet ću romantične anđele. Ima šta će da mi kaže. Jer ovdje ima trijumf. Ne, trijumfujte. Zbog hrabrosti dobijate jednu novu energiju i jedan novi psihički proces u životu koji će pratiti niz procesa koji će uključiti također i cikluse od jednog mača do 10 mača. Znači, i do 2 mača, 3 mača. Znači, ima da se prođu još mnogo stvari za se vlada ova energija. Ali korak koji se pravi i to što se čeka. I ovdje imamo i proboj.
odbrana, proboj. Ta odbrana, stalno uvjerenje je posticaj proboja. I šta god da vas muči, opterećuje, nemojte se ustručavati. Nemojte se ustručavati. Što se tiče vaše osobe, imate ovdje jednu istinu. Jednu istinu gdje ćete triumfovati. Ono što kažu anđeli da mi utiče. Romantični anđeli vam kažu da ste voljeni. Za neki od vas imate i novu ljubav, ali ja ću da dodam, s obzirom da je ovdje istina, ja ću da dodam novu energiju također, jer imamo energiju da vam neko usmjerava, nišani vas, skenira, da raspali ovu strelu, ambu. Znači neko je zaljubio u vas i nova ljubav i neko će mi prići uskoro. Jer također za nekad vas možete doći do istine o odnosu ili situacije koje vas opterećuju. Ali ovdje je triumf, čistina. Postoje sloboda. Poslije bude pozitivne energije. Energija strasti, energija emocije. Kada se prođe, energija deset štapa. I tu biva to snažnije. Za nekad vas ovo može biti i vaša zaljubljenost. I iskazivanje, ispoljavanje istine osobi koja može biti vaša srodna duša. Znači, ovdje energija za neke od vas dolazi do toga da dolazi do saznanja, do istine. Palo mi natkaza na cveće. Jer ovdje se neko sprema. To mi spoljuje emociju. Za neke od vas može i ta čista istina biti. Da vidimo što kaže sveće. Jako lepa energija. Džan sveća. Sveću. Žao mi je što ste toliko dugo čekali. Neka ide na stol. Ili čekao. Nekad sam povremeno i
oblavala zbog nesigurnosti i straha da će biti odbijena. Kaže energija, ja odlučujem dojem za nekog, da se posvetim sebi i da negujem onaj deo mene u sebi koji treba da se neguje. Za neke od vas kaže, ovo je otišlo na stol, malo sam nepažljiv. Sad ću biti tekst. Oprosti što me nema, znaš da te volim. Ali ti to nisi spremna da priznaš sebi zbog nedostatka samo pouzdanja. Tvoje čekanje me ubija. Ova višina koje traje između nas je nepomoživa, da mi je samo da ti čuje glas, hvališ, volim. U glas hvališ, volim, ali ne da znaš da volim, jer se plaši da ćeš imati kontrolu nad mojim emocijama, a postoji i mogućnost da su emocije nestale i razlog mog odlaganja su zapravo ego i strah. Ovo je istina. Kaže, prosto što me nema, da znaš da te volim, ali ti to nisi spreman da priznaš sebi zbog
nedostatka samopouznanja. Tvoje čekanje je bio, ova tišina koja traje između nas je nepodnošljiva. Da nije samo da ti čujem glas, hvališ, boli, ali ne dam da znaš da volim jer se plašim da ćeš imati kontrolu nad mojim emocijama, a postoji mogućnost da su emocije nestale i razlog mog odlaganja su u stvari razlog mog odlaganja su upravo ego i strahovi od odbijanja završnice. Kaže, mislim da ću večno da te volim i to procjenjujem po tome da u stvari nikad nisam ni prestao ili prestao da mislim na tebe. Možda će Bog učiniti čudo da opet budemo zajedno. Budi hrabar. Je dojam osobe za neke vas, da je Bože da bude zašto više vas. Ima jednu majku, znači ova energija ženska je energija roditelja, to jest majke koji ima jedno dete i ovdje imamo i dve muške energije. Jedna koja je okrenuta ka prošlosti, to jest ka vama, a jedna muška energija koja je otišla. Vaše misli su okrenute više ka osobi iz prošlosti i smatrate da ta prošlost, ja se izvinjavam ako sam mi malo preckao sam tetoviranje, pa se boja mi se teško skida. Znači, ovdje imamo energiju. Za nekad vas opet to istinu, to je trijumf. Mi negdje nosi konfirmaciju. Prva energija koju imam, energiju mala jedan, to je početak. Imam konfirmaciju za taj početak i osmiljivanje, kao što sam mi rekao, osmiljivanje za neki proboj, napad, odbranu. Gdje je napad i odbrana, tu se stiče samopouzdanje za sljedeći korak.
kad Bog vidi da se borite za ono što želite, onda moć da isti ono što mi potrebno za taj početak. Za nekog je to osoba, za nekog je to posao, za nekog je to projekat, za nekog je to stambeno pitanje, šta god je energija. To su zakoni univerzuma. Sve što se kosi sa zakonom, gdje su uključeni u te sve Božje zapovesti. Univerzum će tolerisati, ali karmički sve će to taći. Jer zakoni Gospodara, Oca Svevišnjeg, moraju biti dominantni. Oni nisu dominantni. Zloupotrebljavanje Boga, manipulisanje Bogom, energiji, koja nam svake sekunde i svake stotinke i minute čuju od nečega, a da to nismo svjesni. Teret odlazi. Za šta god u pitanju. Za nekad vas taj teret će vas ipak staći na to neko otvaranje. Sve što se desi je s razlogom. Taj razlog se upravo ovdje ispoljava. Kroz ovu energiju. Da će vam sve biti jasno zašto je bilo ovako, zašto je bilo onako. To je to. Ostavite like, komentar, rezervno. Zapratite kanal, podelite. Čefti ovo, čefti ono. Ćao.